Senior citizens and you mray and a breaking news abetum se Kumasi Asante Kotoko and ne abet Amoah wie Kotoko sa no pay na wo video ya Kotoko ne abet Amoah wie abet Amoah edi nani kire Ahly Benghazi we nye Ahly na ewo Egypt no Ahly ba kubi ewo e friend saying Africa heya Libya ho ena abet Amoah ede na di chi official Ahly Benghazi for no a confirm deal no Ahly Benghazi for no a confirm deal no oh screenshots na me dey out so no the di kind no Ahly for no e dey be confirm e na omo confirm e no na ayese obi be ka say na ngofo bi na akọ hack your account na enti amanfo anje andi say no kre because abetamu obobo wa Kumasi Asante Kotoko 2 hours cram my ye po game ne 9 ena ngofo no announce deal ne 10:30 enwumre say o ma sign abetamu welcome ene da ho no ena o muchogu say he has a lot of qualities they said they won't say egu on now omo bechogu on na social media obi anim say eyentro and I say one thing I'm saying design no obi atimi tenase no design bibia no de abeto na omo posti ye no sha say trend no na sa aya amanfo nwa enti Kumasi Asante Kotoko management no ere mpanyifo no course sha ase ba omo say na ide be na eko enti anche bia ena Kotoko nso ebe posti official statement a won say eda ho no Kotoko nso ka say we can confirm that abet Amoah has joined Ahly Benghazi and then also Kotoko confirm e no now both sides nyina no confirm me as say there ujidio unjindio the news is that Kotoko are cash out and I'm told say sikano pa sikane ye ekobe me the figure never ma sikane ye enu ntira Kotoko decide say o ma dem ama ne kono one say about 1 month ago me be a story bi wa ha say abet Amoah de no place omo kono abet Amoah sika ba no ho nya asem ketwa nemom no maka ache ne say Africa na ye bo no ma ye mo Africa no ye bo Africa ni wi o value ebeba so o value be den ebeba so eno na abet Amoah e de tenaye Africa na Kotoko bo no ene ma abet Amoah etinaye get this season ni ba wi ya no ka abet Amoah be den ebe join ne sa Ahly Benghazi fo no enti Ahly Benghazi fo ro ere Asante Kotoko eko MOU sabrodika se MOU memorandum of understanding na obukoye no agreement in principle because Ahly for no Benghazi for no omahwe abet Amoah no no mo say a lot of qualities na no ye be the story be say a ball playing striker no mo so na say omo revitalize omo team no menka dey say omo augment omo squad no so enti omo pe sharp attackers ena omo memorandum of understanding omo ne Kumasi Asante Kotoko ye ne say sa Kotoko entimi an qualify into the group stages na Kotoko free in the preliminary rounds na sa Kotoko free or prelims na Kotoko emfa player ne mom and omo you ready say feel onso omme activity amo so de koye no
enti Kotoko edi nkomo na sie sanka Kotoko ko n'anima agreement omo agree ne say obekoso a nemom no sa Kotoko film in the prelims na ene man kwan say afi deal no eye den materialize Kotoko ene work bon na ye ti asante Kotoko reaction no asem obi e kan say ye maintain the players na ye sebofo ena omabetu no kono asema story ameye no aseme so dae wa wo hwe ase dae bi na wo hwe in the video enye dae abet Amoah a free Kotoko onye Kotoko player biom se say no the only thing ebetimama abet Amoah atena no agreement between Ahly for the say okay say yen hia no enti mo pa mo mfa ne mo e fe ne say first round of Ghana League ni wie eno kra no menya so se Kotoko fo beti ase ana ye nti ase obi say ne say when the be lead the attack the league na say ye de ye bufuo nyina e ko hye has fu mu no hwan ene be gire ni mu amakoma sa asante Kotoko donzo yi ena ontimi donzo yi nti donzo etoto papa so yi hwan ena eba the challenge kese na ni mamentwe adwensi so me sikana apie mu no me hu ye no me ba ba num se sikane de eye Kotoko akash out wa me ma range no from $400,000 to $600,000 in it say epiumpa now sikane de eye enso Kotoko ntimi sign player bia until January and I say December 20th and ye bebie the next transfer window December 20th your October November December into December 20th no ye bia it advance in the next 3 months no Kotoko team no ye bebo with Kwame Poku ho Donzo no ho abra abet Amoah no ho kra no asante Kotoko supporters ne say yen add more strikers say no oko na oko yi no imprempre no Kotoko ntimi nkofo bia e bia this junior team no emisa mo ena ye de omo ebewuram so wahu emisa tembia ono de tade ne tena bench decision bi say no eden but abasa enya abasa no sa na beye Kotoko a confirm nkofo na confirm now ntia meti na chiri ena me de mawi ntia meti na chiri na we no wa wo hwe no minim sa wan say de onye Kotoko player bi na mom no agreement omo ye no na conditional clause bi e wo ho say Kotoko efrima based on omo available materials no omo bet mama abet Amoah Kotoko no until first round no abawiye na sika na omo de ama Kotoko de akọ market no akọ player ni bi akọ striker ni bi no de abe replace no sa conditional clause ho no de meka no kre akireo e super no so a no agise me frɛ aginkyirimu ma hu ni ye no kre de ye ba akopɛ ma hu ni ye wo ho enti no in the course of the day agise me bisa na me gyimkyirimu na mom no as we speak player no onye Kotoko player both teams to say the American a confirm ade ba ko a eye me ya na mom no sika
Kotoko enya ene sika bosome akatua abetamu a ekogye ne Libya ho no enye sika ketwa sika no gye ya 2-3 months obetimi de atona kura e Ghana ona so obetimi de asifie obetimi de atoka eye life changing nti eno ntimi mlemi player nesa nemom no adano no nie nyina ye de yano atum se Amoah World Cup a ebeba so yi nki be pushi na Amoah akobo World Cup ni bi so far se Kotoko no Kotoko league a ye shase na no ye mse wa she 2 goals bibisa nti ka league no Kotoko outstanding young apostle ye bebo ni abo vision ni abo basake sa teams 3 ya ye outstanding Amoah ebetimi ahye be 4 goals kra 3 games ebetimi ahye 3 goals and as 4 goals ebetimi de na ye goal king enti goal king no league a ye bo no league na ye bo no insights na me ma no me say high entiase efie league na ye bo no ebeba wie ye May 2026 yebekọ World Cup no June July once ye end league ni May June July ye end league na 1 month later ni ye shedding ase World Cup no intisa o end league ni ye na imagine say ya bo league na wie na nka Amoah eda so Kotoko ena waji goal king with about 20 goals when you sure say has for crab ka say oh ene ye mfa ne nka World Cup squad no nemom no sa se say no decision ya abai no assess our opportunity ni nyina baby a okose no me no credit e ba akopre e sika e na okoje Arab for no especially Libya omunye football country okose wa kun ho ye de obeye bia obi anhu de ho ye no credit e ba akopre okose wa ubetima bo ewe wiase bia obi amfi nebom no sa Kotoko ena obo sa abo na kai hu ni say o high chance of getting a call up in the Black Stars no ewo den ewo so na Black Stars no unya call up na uko World Cup ni bia wayi ena opportunity no nso a ubenya no Black Star no esopa eno no European clubs ena nka beba be chisiu na emum no o say sisi no obekọ Libya na wakojiska news ne ba ya ahakra ma hu say amanfo comment say na no agada score omo ukwa no kran ba akope misinia ma ba ako o ye lecturer ewo Amsterdam University on the kana sem de bia say we must always be guided by history whenever we are taking decision if we are say who take decision bia na be guided with history the pen e was say no guide you now they are taking a decision se say Libya no Black Star opportunity ne de ebeba form because Libya no ko bonya me ni seden attention e mauso na hono me bom pa say obenya consistency wo ho Ghana players o mako Libya o mako North Africa no Waba 2 months, 3 months, yes, coach for Fraba. Oh, oba on baby before na sem. Oh, coach, ne say, on me player. Coach, ne say, no, na kofa ne buy. Na contract, no, terminated. IMC for eba, no. Serious. We dear, asem, and habe kayasem. Nana Pinkra, IMC chairman. James Kwesiapia ena Emmanuel Newton da sobre ya appoint omo as IMC no omo first player omo ma ne koye omo ton ye agadas omo de ne ko Libya ho no
Benghazi hono. Na chese omo ne sa Benghazi fo no one. Omo good relationship. Afena makai. Enti abeti de no utimu so omo di nkomo na chepa. Omo di nkomo na chese omo pe no. Because IMC a wo bae o first player wo ton ye no na player oko Libya Benghazi. Ena enne abet Amoah nso ekọ Benghazi hono. Na chese omo di nkomo pa afi asem na kira semu. Enti anya nwanwa na momu no ehono player ne development ena medwen ho. Se player ne de ukodi sika uni wabusua udi beyeye eno de eye wasam nanso player u development nso hia se striker o Kwame Puku ono okọ yo ena obae e hope se nso ye wo hye ne bell ye wo hye ne well once Asante Kotoko we wish Albert Amoah well ye nyina ye be wo hye ne well but no kure wo mu ne de ye apem sakafo ne ye analyze nyoma de be analyze na obia enya entiase no Libya honne sa nyoma no iska ene didi nipa ko ye nkonko develop a boss man no cre na emomru ye nyina ye pipe de se obenya form no the form onyama Kotoko no obenya sa na ebia World Cup ni duro na still no form a ye be frɛ no na wakɔ World Cup no wakɔ shine na ye ojiri ye se nka Kotoko ena abo na nke ye May 2026 league ni be wiye na nko waji go king na World Cup yemfrɛ na nke ye de waka ho na nka okonemum no okɔ Libya Benghazi ye wo hye no all the best.